Vijest o rođenju Jovana preteče. U vrijeme kada je car judejske zemlje bio Irod, u gradu Hevronu žive sveštenik Zaharija. On imao ženu Jelisavetu. Zaharija i Jelisaveta bili su pravedni, pobožni ljudi. Voleli su Boga i trudili su se da izvršavaju njegove svete zapovesti. Usredno su se molili da im Bog podari dete, jer budući da već u dubokoj starosti nisu imali dete i silno su tugovali zbog toga. Jednom prilikom, kada je Zaharija služio u hramu Božjem, javio mu se arhanđel Gavrilo i stao s desne strane oltara. Zaharija se prestrašio. Ne plaši se, rekao je arhanđel. Bog je uslišio tvoju molitvu i tvoja žena Jelisaveta će roditi sina, kojem ćeš dati ime Jovan. On će biti veliki pred Bogom, a Duhom Svetim ispunit će se još u utrobi svoje majke. On će mnoge od sinova Izraeljevih obratiti ka Gospodu Bogu i pripremit će ljude za susret sa Spasiteljem. Kako to može da se dogodi? Upitao je Zaharija arhanđela. Ja sam već stara, moja žena je u podmaklim godinama. Arhanđel Gavrilo je odgovorio Zahariji. Ja sam Gavrilo koji stoji pred Bogom i poslat sam da ti kažem ovu radosnu vijest. A ti ćeš, zato što nisi poverovao mojim rečima, biti nem sve dotle dok se ne obistine moje riječi. Kada je Zaharija izašao da bi pročitao molitvu i blagoslovio narod, on nije mogao to da učini, jezik ga nije slušao. Tako se nemi Zaharija, završivši službu, vratio u svoj dom kod njegove žene Jelisavete. Jelisaveta je 5 mjeseci skrivala od ljudi da očekuje sina, a u srcu se radovala i zahvaljivala Bogu.